abado Adom TV bedroom health tips so na wotwe mu ye kasa ede afa nephritis I ha yen kidneys no ede ba be signs and symptoms nti se bia wo no bibia ntam otu ho anomo na waba yare sabia sisi ye de doctor Eduboaten ene edi nkomo na wotwe mu so no so se eye endpoint homeopathy clinic edmakoi won munti ena adwada de kosi fia da bia yenye ni before ene wo mudi nkomo nti yare nko de ayemra so no so se endpoint is at this time on Father's Day screening no ya is over child so e de aka ho wo woni na ye adwuma o yare obai yesu ahode aba uguso eba yare sabia no achade ode best when se okache woni no tumi yenti fa na number no ene wo screen aseme ne nkase wie nso a ofre no a obedo so dog ya na ase aseda nyame na ye signs and symptoms for sa condition yo meda ase na wotwi yedi nkomo afa nephritis ho na de pa che nyina nse ye se inflammation of the kidney yade a etimi kofa kidney failure aba na de bia me ka se ye ka kidney ho yawo a ebi ntowa ana ebi ntowa busuani bia na wadamfo bia wonte ase na wotwi mu a health minister e kan say 40 to 45% of amanfo a kidney ya ewu a koso hospitals no e say kidney no to keep 40 to 45%. E ya dey so much alarming na na question am ebusa won say kidney na ye kan wasem a na won check ko de ekora da no anye bia sa kidney ni bi etowa ya de ni bi towa ubenya obi am na yi ni kidney na mawa na hu sika ya gie hundreds of thousands of dollars no ubetime nya sa sika ni bi akwakoye sa test ni bi akwakoye sa transplant ni bi ana wontimi dia ne behia se ensema ye kan nyina ubetie ni yie na sa free scan ya endpoint ye wo do ho behim in fact kidney yade no se e kan ho se eba ebe e hyase se ojonso number of jonso anka utime jonso no esote to obi betima tana se the whole day na wonjonso yi say Johnson 10 bebre a e wode ete en na say Johnson no nwonso kora so a eno so wode ete say wontime nwonso a de omun say Johnson e fin ye fe ne say exclusion enti wo yi fin tina Johnson wo hwɛ mu a acid wom urea ye wonoma bebre wo Johnson mu a e yade a wo say firi bu nam du anim enti say wontime nwonso a na je say fin ni nyina no excess salt acid in sa no nyina no a retain wo system nim eti wo yi obetuma tena se the whole day na Johnson cry nkan etimi kwaye san ni bia obi be Johnson so a wo Johnson ne ba e ba ni foamy form as ahuro e ba ne de nse de wasi noma na epu ahuro no sa na wo Johnson na etie na ubon se wo Johnson a ubon se obi wo a wo kyem ansa na wo Johnson no aba wo yo ba na bema ana wo ba nim ana wo ba manim ko atimi hyehyew ana obi wo bo se wonfe kidney no e wo rip no e ye rip no e beka ne sai wo ha wonfe no kidney no wo na se rip na se ba ko wa na ba ko wa enti bo se de bia wo bo se wo ha wonfe o yo bia de bia wonfe ye wo ya obi wa wonfi bonkum na ye wo ya obi wa wonfi nifa na ye wo ya obi wa ni both side ana obi wa e ba wa ya se nyina tu ti se kuro it could be a sign of it. Obi wa ne de no de betima ye no sa kidney no ahya ase se ye yi no obi wa ne de no de ebe ye ne se ne naase ebetimi amema so ana ne nimu nyina betimi amema so ana ne body no bo se ne nan aposo na poso ne naase ne nimu nyina no etimi mema so because if no a retain wo system no munte no bo se na what mema so na amount pressure as I say a kosoro into obia all of a sudden we need pressure now we check pressure now all of a sudden pressure now shooting no it could be a sign of because kidney no a regulative pressure reading a security hormone bia a regulative pressure reading it is a kidney just say ya pressure no ade ba ko edi mu akotene pa e ma pressure no rise what you say we say obu a we say ohome a na ensi so we ye bibi kakra bia na wabre kidney no na just say all of a sudden na we t-shirt say dwaw wo da wo na insomnia ni nyina no eye sign ya be kire say wan hwe yi a kidney yade no wo ye ayedai enya bi na de kan media misuro na misuro ma wo so a wonye kidney test ni bisuzo da eni nti na me say end point na wo twi ya ye kasa nyina no ye de asi wo say bra na be ye free kidney scan
lab no 300 Ghana cedis. Yewie na bibia ni wa utimu son na okọ baabi bibi wo ha na enkodu kidney nyam feli ye no ne amo ho aduro a ebetimi akorete ama ye branches bia Kumase, Takoradi, Techiman, Accra, Eziama enyina obetimi aba fa number na ne yenkasa number ne 0244 86 70 68 0244 86 7068. That say we share Dr. Duboati and I say na fa him brana yare sabia ha na onfa homeopathy kwan so and saw yare when you are just watching a sabria 5 minutes kan ho ye beto so. That say